mbere kwizo mugacencwire kutwabakwata motoka twaiza kuzikwata tuzicekinga dushanga mu ente zisirwe ninga zifire zibashazire ente ezikuhika 39 na nembuzi 10. Polisi yakwata motoka zekorire nyama y'amatungo agenyi bano muri Mbarara. Twashanga ngo enyameru tera umuhanda murungi emotoka ezazekorire nyamezi it is believed ngo abantu bazitwara Kongo na Kasese which is not allowed. Abaturo muri Cegegwa nibetombotera polisi okubanuhura ahabo kurenza shahi na ziciro bari Mbarara. Obwiro bakuteka ngo bakinge sahi ekikumanyisa amabara bagakingire sahi sa akwa mukinga kugamba sahi na tingo umuntu ene kwiteka neza kugasahi sahi 3 atandika kutambura pikamuka no hakwije.